nasema tiko mai enam wasini ngona ngona MV mbongi ke yiko nakasawali una kena ding tagi toko mai ngona salika kamuraki ngona VTFM nandor wasini ngona ni mboti na ve samei na ve nanumi ke na ve botai ana sere Yona VTFM dia sanggul kerua poin di ruana FM na kena ya mai ve madhi o vosa taki watako weekend ro sanggul kabana miniti me tini na kaloko nandor wasini ngona ni mboti na ve samei ve na baki ke Natala no lasa na ve toko ni ve nakana Punjas celebrating 90 years. Mga bulsar sa kanya bikim di kasara sa mati kumaya na TikTok na tol na platform ko na TikTok na YouTube channel na Facebook live talaga ni VTFM. Nandar wasini ngonang go ni MV mbongi ke yiko nandar ngona ni mboti na ve samei ve nirwaki talanola sa kina ve na numi ena sere. Natal na una laka mai verto na Tembar Vibes menomuni ena mbongi ni singa ni kwa. Awan kroka misa bulan ni bulan venaka nak sarwali bulan siapa tengok main nak kawan sini kaya cale ya sawa kang bulu sertian bikem ni na wale una kan ding kita main salika kamera gengo na VTFM semi tu kawa bulan venaka meyo kalandi mai ni silandi na sarwali bulan siapa tengok main Wais endon tua bulan vinaka wais. Lani ronro langi bulan vinaka. Arkalos kawila kau ni tambua isa bina bale bina kena ding tagi to kamaina salika kamuragi gona VTFM. Matelita na longon to kuando yan vinaka bulan vinaka apisa yung panivalu. Dela yung bau serima. Terus sosayang gona tinggo merara lebu dong bulan vinaka. Ana lo menimpa ni kornibuli mai mokani nasarwali buna siamo tiko mai marama bulan nak marama menani dong bulan nak mi raki nasarwali buna siamo tiko mai dong bulan nak mi lambasa Laisa tu bambul venaka Luciana ranui mai Mount Cook mai New Zealandi nasarwali buna siamo tiko mai Laisa bulutu siamo tiko mai 10 miles bulu venaka salo te siamo sarcing mai sirua sa bulu venaka na libura kena tunding tagi toko mai salika kamuragi gona VTFM Apisa yung bay ni Valu, isa bakang bulu sardiya ni may Albury, may Australia, New South Wales. Niko na sila, bulan binaka tao, bulan binaka. Bil taray, bulan binaka. Siranggo, may botay berto na warong tingmingo may sauna ka may nandi. Dum bulu binaka na bale na hindi kita katako may nasalika kamuraking go na VTFM ito kani Pawasan daw bulu binaka mi kaningam tas siya fatarongi dum bulu binaka na siya mating minggo mi sabu
Mosese isa bina pali bina siamo tingu may nandi airport ya nambog bina ni sing ni kwa. Nondor wasiningon ni boti kay punjas celebrating 90 years of service. Pag bina katigo bay punjas ya nabugo ni bay tokoni ya nayawa ngo ni boti. Mersiana napalib na siya mati ko may nandi na kabin ng sini ko. Wai sendundua iya sartu poras wotai sartu may berata na serenggon may natali di wo di loka. Kemudian siya mati ko may Woody Road Amelia isa ando bulu benaka. Susana dong bulu benaka may namuka. Eleno te gini ndo warong sartu minggo may nuka lofa may tonga. Dong bulu benaka. Iyo na ilong kumokila na waini matangu ko pakanon roya. Tali na uwan loka may verto na tempara vibes. Ena kami singa tali ni kuwa nondor wasiningun tingun boti kay punjus celebrating 90 years. Nondor wasiningun ni boti na bisa may win dan baki kina tala no lasa. Wikin rando pakamuria tumay na wasiningun ang kombi tumay na numubin na numi. Ena wasiningun ni boti bay toko ni kina punjus celebrating 90 years. Isa upakana numulis tok na turang atay sa aming ngolyang ko. Kiro duro may kiro ruan ang wani ni toka. Kiro mi training tiko na VTF ya na vida na madaw sa utingin do na po sa ngito ko kiro na turang go. Tutu nang wani ni wani ratu na da sana tinikaw ba biti. Ndrongay may dingit kito kem duro lubi ni kalavo ngomong duro tu may na. Yo ya nga na bisa may kito do kita ka do may toka kinakelo kito kita kilacik ngaw kito na matanggali visa may ya. Turang atay. Minak sarbali na ngora binak da may wasiawatan din ni may laka nga na ngona da may bitoko ni bulikina. Yo kiro sa natamana tiga nila kalakang ngona bitadini ngo may toka. Nak sarbali na numundo sulit tu numunguna na bibo ko bulibi. Na wasa ni biba kalong kangata ki mam sana gitu mana tiga ini na itabing ko. Mano ala tani balong bulang binaka. Ulo milandono isang bula binaka. Sendi pula tambu. Alfred ka umbul binaka. Dombul binaka may natali ramen daw sa mutay lebu. Sa kanu di binak sertiani. Serang avaro cingko me potay be erton may nawelo tuan number 2. May tay lebu. Erto kata cikar cingo minggo may Australia kay New Zealand. Na lebu na siya matingo mana ibina lebu na kananding tagito kamay na salika kamuragingo na VTFM. Inang boti kay punjas celebrating 90 years nondar wasiningunan ni Besa May winanumi anasere. Bito minanumi ni winanumi. Ano comment section ni live. Luisa kuno bula otok nga kinakialo sarayo. Bulan dong bula pinaka Amelia titaki. Bula pinaka cikina. Bula rewa siapa. Isa kandina. Ala kingon binaka, bolang binaka. Isa nindo toko durang atain tanto bisa mi toko. Dora kanu gudo dodge tigi kwa wapa kiciko bodo ni taka. Ninda sota ngapa ngondo sarna kana tuku no mibikan na turang ngo. Ini samai ya linggo bakasa
tentang mengalilita les yang lintu amin dami bisa bevata. Me kami da bimera kita ka. Nimbito tong menanum ni binanumi and comment section ni live. Pag binanakaliwa bay punjas and abugan ni bay tokoni celebrating 90 years of service. David wipi ambulas ya. Nembuka ambul binakatay. Salah tal tungan ditoy. Maurice Green to siyam sarching may na berek si Aldershoot may UK nang bula binaka. Yan to na singangango ni sana rong di baby shark tal ngaya ni. Ni sana lama oti kaya ni. May pakatugo na turang atay may. Do nga nagsingalang do nga nangunalalang ni sana ready baby shark ni sana lama oti ngaya ni. Pisa mata ni vono bulan binakapisa. Sana pangabili minakalia bubay punjas sana babuko ni bay toko ni. Pamili binakatal nga bimaraman na ita na sini ka uriri totoka yata tunga may na studio na ya kabini singin ni kuwa ena buko tunga ni ololo ni rarawa may dono magibuliti ko na salika kamaragin ko na VTFM. Diva Francis to siya masarting may wiri ki may tabi uni isando sambol binaka. Betir kera tinga mina seri tarabong gore me botay tiko virtu ket sarna siya matiko maingo may alombi may waya. Ricky patunde imbulo binaka binaka sarabale na siya matiko may malevani na kabin singini kwa. Lydia siya masartiko may Australia isang bulan-bulan binaka. Wasen dua siya masartiko may Argentina. Isa siya bomba na kay koso may Argentina. Isa, bikin untuk sarna warong tingo may gurmi na koro may budi toko tile busabanu ni bina sartiyan. Binabaliw na siya mo tingo may nasali ka kamuragin ko na VTFM. Sekirong gayong wala may na vita din sa biu-biu talya ni oturang atay. Kiti besaku panu ni binak sartu may papiloni nasarwali na siya matiko may Kalawa siya masartu may Villawood may Sydney binabaliw ino ke kini siya masartu may na Desert Mountain may Navasa nasarwali na siya matiko may tama hindi nakavi serong ko may portay berto ina may tombaliw KBT. Vuna sarwali bikim ni na siya matiko may na live na kavi na nising di ko ano babini binakaliw ay punjas na wasiningo na nimboti-mboti. Nom ni toka ni nga go miligi bikim ni simber ni turarauti ko. Ningi nama katali toko may na ngono patawang go na singin ni mataka na mboti-mboti. Ana bay toka ni binaka ni punjas celebrating 90 years.